Pozitivne možemo reći sigurno Roma, Inter i Milan. Inter i Roma jer su igrali najbolji nogomet i igrali su čvrstu pravu utakmicu i pobijedili su i razbili su svog protivnika. A zašto želim reći Milan? Jer Milan je ekipa koju mnogo, ja prvi, su kritizirali ovo ljeto i svi su čekali jednostavno da kiksa odmah u prvom kolu, pogotovo u utakmici gdje godinama Milan se muče, to je ta utakmica u gostima u Torinu protiv Torina. Za koga ćemo reći negativno, sigurno ćemo istaknuti Fiorentinu, koji je možda, imala je težak posao protiv Rome i znamo, ali ne možeš takvu potporu, jednostavno su izgledali kao ekipa iz prošle godine. Drugu ekipu koju ću istaknuti je Venecija koji, znamo, ima problema, znamo, nije na ovoj razini po pitanju financije, budžeta i tako dalje, ali protiv Leccia odmah imaš problema, dokažeš da nisi na razini ove Serie A. I da će ti trebati vremena, to je sigurno, i tako da to je ekipa koju bi želio ja istaknuti negativno. Como je treća ekipa koja me, neću reći ružno iznenadila, ali ako želiš se boriti za prva mjesta i želiš dokazati si da si tu, ovakve utakmice